салом бинандагони азиз, акӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон. Пешниҳоди шумост силсила барномаи суҳбати рӯз. Дар ин барнома тасмим гирифтем, ки вобаста ба ҳисси ватандӯстии ҷавонон, ҷасорати онҳо ва аҳамияти артиши миллӣ дар давлатдорӣ суҳбат карда бошем. Бо иродат ва садоқатмандӣ имрӯз моро дар студия ҳамроҳӣ мекунанд Давлатшоҳ Маҳмудов, омӯзгори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садридайнӣ. Муаллим муҳтарам, хуш омадед. гумон мекунам, ки мавзӯъ ва пешниҳоди мавзӯъ барои шумо ошно аст, фаҳмо аст. Мехостем бевосита шумо шурӯъ кунед вобаста ба ҳисси ватандӯстии ҷавонон, ҷасорати онҳо ва аҳамияти артиши миллӣ, ки мо дар остонаи бисёр як ҷашни муҳими давлатдорӣ қарор дорем. Марҳабад. ватан яке аз муқаддасоте ба ҳисоб меравад, ки ивазнашаванда аст ба ҳеҷ як арзишҳои дигар. ва инро танҳо нафаре дарк мекунад, ки вай дорои хиради боло аст ва пеш аз хират албатта тарбияи намунавӣ дорад. ман фикр мекунам, ки барои гирифтани ҳамин хираду ҳамин тарбияи намунавӣ нақши ниҳодҳо бисёр калидист, бахусус оила. вақте ки инсон тарбияи комил дорад, яъне як тарбияи шоиста дорад, як то ҷои дониши амиқ дорад, хоҳед нахоҳед, дар рӯҳу равони вай баъзе аз муқаддасот арзиш пайдо мекунад, аз ҷумла ватан. яъне вай хонахо ватанро дӯст медорад. акнун дӯст доштани ватан ин чӣ ҳиссе ҳаст? масалан бубинед, баъзан мо мебинем, мешунавем, таҷриба мекунем, ба мушоҳида мегирем, ки афроде ҳастанд, ки ватандӯстӣ мегӯянд, аммо дар рафторашон, дар амалашон ҳамин ватандӯстӣ дида намешавад. аммо афроде ҳастанд, ки ватандӯстӣ мегӯянд, аммо дар рафторашон ҳам ҳамин чиз дида мешавад. ман фикр мекунам, ки албатта ҳамин ватандӯстӣ ба қавли устод Лоҳутӣ на танҳо дар гуфтор аст, балки дар кирдор пеш аз ҳама бояд бошад. яъне ҳамин эҳсос як эҳсосе ҳаст, ки аз қалб, аз дилу дида, аз мағзи инсон берун мебарояд ва инсон ватанашро, зодгоҳашро чун модараш, чун дигар муқаддасоте, ки барояш воқеан муқаддас ҳастанд, муҳиму муборак ҳастанд, дӯст медорад, эҳтиром мекунад ва барои ҳар як сангу хоки ин ватан худро масъул медонад. медонед, як нуктаи дигарам бояд қайд кунам, ки масалан бубинед, баъзан мо мешунавем, махсусан дар суҳбатҳои пешвои миллат муҳтарами Моли Раҳмон, ки мегӯянд Тоҷикистон хонаи тамоми тоҷикони дунё аст, Тоҷикистон хонаи ҳар шаҳрванди Тоҷикистон аст. ин ҳарфҳои сода нестанд. яъне ватандӯсти ҳақиқӣ он нафаре ҳаст, ки Тоҷикистонро ба сони хонаи худ аз самими дил қабул мекунад. ба ҳар гӯшаи Тоҷикистон мисле, ки ҳамон хонае ки истиқомат мекунад, зиндагӣ мекунад, муносибат мекунад, ҳамин гуна бояд муносибати яксон дошта бошад. ва ин чиз, ҳамин эҳсоси ватандӯстӣ аз рӯи таҷриба, азбаски мо омӯзгор ҳастем, аз рӯи таҷрибаи омӯзгорӣ, ки дар миёни ҷавонон, наврасон бештар фаъолият дорем, эҳсос мешавад, ки дар қиёс ба тахминан 10 солҳои гузашта як андаке рӯ ба беҳбудӣ овардааст. имрӯз теъдоди ҷавонони мо, ки воқеан аз рӯи нангу номус, аз рӯи эҳсоси баланди миллӣ, ба хотири ҳифзи якпорчагии ҳамин ватан ҷое сухан мекунанд, ҷое як амали арзишмандеро анҷом медиҳанд, далели ҳамин аст. чандин санадҳои ҳуқуқӣ ҳаст, чандин барномаҳо ҳаст, махсусан консепсияи миллии тарбия аст дар низоми соҳаи маориф ва дар он ҷо 18 банди тарбия таъкид шудааст. яке аз ҳамон бандҳое, ки онҷо таъкид шудааст, тарбияи ватандӯстӣ аст ва дар он ҷо масалан роҳҳои тақвияти тарбияи ватандӯстӣ нишон дода шудааст. ман фикр мекунам, ки ин чиз бояд дар муассисаҳои таълимӣ новобаста аз шакли моликияташон, новобаста аз зинаи фаъолияташон бояд пурра, амиқ таълим дода шавад. дар оғози сухан ишора кардед. ин ишораи калидӣ ва муҳим буд, ки ман фикр мекунам ва бо шумо мувофиқ ҳастам, ки ватандӯстӣ пеш аз ҳама аз оила, аз сари ҳамон як дастархони муҳити хонаводагӣ оғоз меёбад. ман фикр мекунам, то ба ҷомеа расидан насли имрӯзи мо, умуман кӯдакону наврасон, фарзандони мо бояд, ки дар муҳити хонаводагӣ тарбия ёбанд, тарбияи онҳо ватандӯстона бошад. акнун мехостам фаҳмида бошам, ки чун гуфтед, ки баъзеҳо дар амал
баъзеҳо дар сухан ватандӯстдор ҳастанд. Кадом роҳҳоро шумо афзалиятнок мешуморед, ки барои ҳамоҳанг шудан ҳам дар дилу, ҳам дар сухан, ҳам дар рагу, ҳам дар пайванди мо, чӣ бошад ватан бошад, ватандӯстӣ бошаду худшиносию худогоҳии миллӣ? бисёр нуктаи ҷолиб гуфтед. медонед имрӯз худи шурӯъ аз ҳамун хидматҳое ки пешвои миллат муҳтарами Эмомали Раҳмон дар ҳамин самт анҷом дода истоданд, ҳамин худаш як кори хеле бузург аст. ва бибинед аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ пешвои миллати мо ба хотири таҳкими худшиносии миллӣ, тақвияти худогоҳӣ ва қавӣ намудани хотираи таърихи миллат ва дар заминаи ин ташаккул додани тарбия ва ватандӯстӣ чӣ қадар иқдомҳои наҷибона анҷом доданд. Ман дар назар дорам эҳёи арзишҳои таърихию фарҳангии мо, таҷлили солгарди шаҳрҳои бостонӣ, чеҳраҳои намоёни адабӣ, илмӣ, динӣ, ҳатто ин чизо дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ баргузор шуданд. худи роҳбари давлат ба таърих ро оварданд, таърих навиштанд, чанд асарҳои мондагор дар ин самт иншо карданд. ин баргузор намудани озмунҳое ки дар сатҳи ҷумҳурӣ шуда истодааст ва ҳамзамон тақдими шоҳасари тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ва шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ, ҳамаи ҳамин ба хотири чӣ аст? Дар маҷмӯъ ба хотири таҳкими тарбияи ватандӯстӣ аст. яъне миллат бояд ки ватандӯст бошад. акнун ки савол додед бо кадом роҳ дар баробари оне ки ин қадар иқдомҳо аз ҷониби роҳбари давлат сурат мегирад, ман бояд қайд кунам ки медонед ҳамин тарбияи мо бояд тарбияи миллӣ бошад. шумо ҳам дар бораи оила гуфтед. ҳоло бибинед вақте ки мавзӯи баҳси тарбия рӯ мехезад, баъзан дар нишастҳо, дар ҷамъомадҳо мо мегӯем омили асосӣ сари ҷомеа аст, сари оила аст, сари намедонам мактаб асту, донишгоҳ асту, дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ. аммо ман фикр мекунам, шумо ҳам дуруст қайд кардед, ки аз аввали аввал оила аст. шумо бибинед ки ҳамин ҷомеаро намояндагони оила ташкил мекунад. агар оила дар муҳити оила тарбияи миллӣ бароҳ монда шавад, ҷомеа худ ба худ дуруст мешавад. ҷомеа худ ба худ дуруст мешавад, чунки ин ҷомеаҳо таркиб ёфтаанд аз оилаҳо. ва тарбияи миллӣ чист? Бояд ки дар муҳити оила тарбия дар асоси арзишҳои миллӣ бароҳ монда шавад ва дар асоси арзишҳои миллӣ бароҳ монда шавад ва оила ва падар ва модар ва дигар аъзоёни оила дар асоси арзишҳои миллӣ зиндагиро ба роҳ бимонанд. хуб бубинед, масалан имрӯз роҳбари давлати мо масалан дар бораи эҳёи ҷашнҳо суҳбат мекунад, дуруст? ина Наврӯз, Меҳргон, Сада. мо наврӯзро, ин ҷашнҳоямонро дар кӯчаҳо, дар майдонҳо мебинем ки тавассути шабакаҳои телевизионӣ ки мардум бисёр бо як роҳияи болида таҷлил мекунанд. лекин баъзе аз ҳамин ҷашнҳо як хусусиятҳои махсуси худро дорад. масалан ин ҷашни Сада аслан ҷашни оилавӣ аст, дар шаб бояд таҷлил шавад. ҳамеша ба шогирдон мегӯям ки ҳамин ҷашнҳоро, бахусус ҷашни Сада, шумо бояд дар муҳити оилатон ҷашн гиред. акнун худатон қиёс кунед ки имрӯз чӣ қадар оилаҳои мо дар муҳити оила шабона Садаро таҷлил мекунанд. дар муҳити оила фарз кунем ҳамин ҷашнҳои мо таҷлил шавад, ҳамун иборае ки шумо гуфтед, сари дастурхон, ва ба фарзандон таъкид карда шаваду гуфта шавад ки ин ҷашни Сада аст ва чӣ махсусиятҳо дорад, чӣ фалсафа дорад ва ниёгони мо ба кадом хотир инро бунёд гузоштааст, ҳадафаш чист, чӣ фалсафаҳои зебои инсониро тараннуму ташвиқ мекунад. агар ин анъана ҳамин тариқ идома биёбад, оҳиста оҳиста ҳамин аъзоёни оила дар ҳамин рӯҳия тарбия меёбад. дуюм омиле ки таъсири аниқ мегузорад, ин мактаб аст. медонед, маориф Конфутсий мегӯяд, маориф шоҳраги як пайкарест, як пайкар аст. агар ҳамин пайкара дар мисоли давлат донист, ҳамин давлат ҳам ба мисоли як пайкар аст. маориф нақши калидӣ дорад. вале ҳамун ки шоир Камолиддин Биноӣ аст мегӯяд ки пояи давлат набошад бе маориф устувор, давлати поянда хоҳӣ рӯй бар мактаб биёр. яъне дар паси ҳамун мизҳое ки дар мактаби миёнаи мо ҳаст, дар муассисаҳои таҳсилоти олии мо ҳаст ки баъзан мо нодида мегирем, дар паси он миз мо мағзҳои миллатро тарбия мекунем, мо давлати миллӣ месозем, мо ояндаи ин давлатро месозем. муаллими мо бояд ки ба ғайр аз оне ки симои миллӣ дошта бошад, мағзи миллӣ дошта бошад, равони миллӣ дошта бошад, андешаи миллӣ дошта бошад ки муаллими мо, ман дар назар дорам, новобаста аз ихтисосаш,
یعنی تنها معلم فنهای جامعه شناسی نه بلکه طبیعت شناسی، مثلا معلم تعلیم مهنت، معلم ورزش، همگی باید معلمان ما در اندیشه باید نمونه عبرت شاگردان باشند و توانند که نسل امروزه رو که شما ببینید چقدر مثلا چی میگم اون عامل‌های گوناگون اون تکنیکی و تکنولوژی اطراف اینا رو احاطه کرده است، از همین محیط‌ها برآورده اونها رو در راهی ملی، در راهی وطن دوستی، در راهی خودآگاهی ملی ببرد. پس اولویت به اویله است، تربیت اساسی در اویله است که سالهای سال پابرجا میماند. میخواستیم اکنون وابسته به جسارت بگوید شما ماهیت جسارت. امروز که گفتید که در دانشگاه ها شما درس میدید، در مکتب های عالی، جسارت جوانان ما چگونه مشاهده میشود و این جسارت چی است؟ ضروریات های زندگی در مرحله های گوناگون تاریخ این مردم رو از حد زیاد جسارتمند کرده است. واقعا ملت ما ملت جنگ‌خواه نیست، یعنی ما جنگ رو ترنم نمیکنیم اما جنگاور هستیم. اثباتش در این است که اگر ما جنگاور نمیشدیم حالا نمیبودیم. حالا تقدیر یک قطار خلقی که در دنیا هستن دولت ندارن، همون تقدیر نصیب ما میشد. یعنی ما حالا دولت نمیداشتیم که یکی از بزرگترین ارزش هاست. و این جنگاوری از چی سر میشد؟ از جسارت. درست است؟ یک نفری که جسارت داشته باشد، یک نفری که احساس دلاوری داشته باشد و به میدان میدارد و میدان هر میدارد. و با در نظر داشتیم گفتم ممکن که واقعا ملت ما همین جسارت رو از قدیم الایام داشته است. خودی در زمان صاحب استقلالی بزرگترین مرد جسارت پیشه تاجیک محترم پیشوای ملت بود که زمان وارد دولت سازی شد که تاجیکستان در آتش جنگ میسوخت، اما توانست چون سیاوش به قول استاد بازار صابی توانست که این دولت رو از کام آتش نجات ببخشد، ملت رو تفکر ملی رو از جنگ دور کند، صلح رو آرامگان آورد. اگر همین جسارت نمیشد ما به همین روزا نمیرسیدیم. جسارت، خردمندی. و امروز من فکر میکنم که با تبلیغ همین گونه صحیفه‌های درخشان تاریخ، با تدریس و تعلیم همین گونه صحیفه‌های درخشان تاریخ، ما حسی جسارت و دلاوری جوانان رو باز هم میتونیم که تکان ببخشیم، زیاد نماییم. امروز جوانان ما خیلی جوانان جسارتمند هستند و امید کردن میشود که این جوانان میتونن که در مشکل‌های بسیار وزنین از دولت و از ملت ما دفاع کنند. اثباتش در این است. شما ببینید امروز که همین حالا که ما در اینجا صحبت بسیار آزاد داریم، همین حالا که مثلا فرزندان ما در خانه ها، در دبستان ها آزاد تحصیل میکنند، مردم پی روزگار آسوده هستند، در خط مرز کیست که این وطن را محافظت میکند؟ یک جوان است. از صبح تا شام این جوانان ما، این فرزندان ما، این دختران ما مرز رو دفاع میکنند تا که آرامی مادرش خلالدار نیابد، آرامی دخترکاش، آرامی هموطنش، آرامی این مرز بومش ویران نشود. یعنی اون جوانا هستن. این جسارت است. شما ببینید مثلا 10 سالهای پیشتر ما برای جلب کردن جوانان به صف قوای مسلح مشکلات داشتیم. امروز از جانب کمیسریات‌های حربی حسابات پیشنهاد میشود که یعنی این قدر مثلا یک تعداد معین جوانان با رقم‌ها نشون میدن که به طور اختیاری آمده. این نمی خودش اول که نشانه چی است؟ نشانه جسارتمندی است. جشن بزرگی ملی شد اکنون روزی دعوت شونده. بله، یک تنتنه شد. همون جسارتی که گفتیم که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امین رحمان هنوز که سر دولت آمدن و یک جوان با جسارت، همون جسارت بود که من فکر میکنم که بعد به دست آوردن استقلال دولتی ما ارتش تأسیس دادیم. در زمینه خلق این رو پیشوای ملت در همه برآمدهایشان میگن. اکنون میخواستیم و وقت مناسب هم است که وابسته به اهمیت ارتش در دولت داری بگید. بسیار نکته مهم گفتید که واقعا وقتی که همین پیشوای ملت سر حاکمیت اومدن، یعنی از جانب وکیلان مردم انتخاب شدن، یک جوان 40 ساله بود. این جسارت ببینید، گفتن که تاجیکستان هم بالا گفتیم که در آتش جنگ میسوخت، هیچ کس امید نداشت که فردا همین وطن هست. گفتن که من با شما صلح میارم. همین هم من فکر میکنم از روی همون متین ارادگی، قوی ارادگی و جسارت میشه و خیرت میشه. و گفتن عمل کردن. کم آدمایی رو ما میبینیم که گفتهشان با عملشان موافق آید، اما روبری دولت ما هم میگوین، وعده میدین، بعدا همون طوری که مردم میگن با وعدهشان وفا میکنن.
این ما در دوام سالهای سابقه بارها دیدیم. درست گفتید که در زمانی که دولت ملی ما ساخته شد، تشکل باید داده میشد، نیروی اساسی که برای یک دولت ضرورت است این ارتش است. ما همین ارتش نداشتیم، متاسفانه نداشتیم. اکنون شما ببینید که یک دولتی که ارتش ندارد بسیار مشکل است که پایه‌های این دولت بسازه، این دولت تشکل ببخشه. و 18 دکبر سال 1992 من یاد دارم که رهبری دولت درباره تأسیس قوای مسلح فرمانی مخصوص صادر کردند و از همون ایام علیکه تأسیسیابی ارتش شروع کردیم و اولین مرتبه 23 فوریه سال 1993 طوری که همگان میدونیم اولین پرد حربی که نمایش نظامی در تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد و همین سنه همچون روزی تأسیسیابی ارتش ملی اعتراف کردیم. اکنون سوالی که دادید که ارتش چی اهمیت دارد؟ واقعا ارتش رو سپری با اعتمادی هستی یک دولت میتونن. ارتش اگر سپر باشد، تصور کنید که شما وقتی که میدان حرب میدارید سپر ندارید، خواه نخواه زخم میگیرید. یعنی وقتی که سپر باشد از همه نوع هجوم و همه نوع حمله ها در امین است این بدن. بنابراین این سبب ارتش همین وظیفه را اجرا میکنه. خوشبختانه از سال 1993 تا امروز ارتش ملی ما تشکل یافت و امروز ارتش ملی ما در منطقه یکی از با تجربه ترین و پر اقتدارترین ارتش به شمار می رود. همین حرف ما را شاید نفر 92 تماشا کند، شاید تا جای ایراد بگیرد که این گونه نیست. برای اثبات اندیشه شما ببینید که بعد پاش خوردن اتحاد شوروی یگانه دولتی که از سابق اتحاد شوروی متاسفانه مبتلای جنگ‌های داخلی شد این تاجیکستان بود. جنگ ما تا سال 1997 دوام کرد، 10 میلیارد دلار آمریکایی خسارات آورد، 150,000 نفر جوانان ما از دست دادیم، 55,000 کودک یتیم، 25,000 خانواده ها به سرپناه موندن. همین گونه آمارهای خیلی زیاد هستند که دهشتناک هستند. اما شما ببینید که جنگ رو برطرف کرد همین ارتش زیر رهبری سرفرمانده قوای مسلح گنرال ارتش محترم امالی رحمان. بعد از به دست آوردن صلح در سال 1990 شما می‌دونید که باز گروه‌های جنایت پیشه، گروه‌ها و قوه‌هایی که صلح ما رو نمی‌خواستند از داخل و از خارج هجوم‌ها به مرز ما صورت گرفت و ما خوشبختانه ارتش تاجیکستان سری وقت اینها را سرکوب کرد. یعنی ارتش ما تجربه برطرف نمودن جنگ، برطرف نمودن پیامدهای جنگ، برطرف نمودن یا که سرکوب نمودن قوه‌های منفعت‌های خارجی و داخلی را دارد و تجربه بزرگ صلح آفری را دارد. از این نقطه نظر گفتم ممکن که ارتش ما در منطقه یکی از ارتش‌های با تجربه و قوی اراده است. پیشوای ملت در بیشتری صحبتاشون میگن که زیرکی سیاسی رو از دست ندهید و ما همیشه باید که زیرک باشیم. همه ما شما یعنی اینجا حالی فقط گمان می‌رود که سربازان باید هوشیار باشن. نه، همه ما باید سرباز باشیم در جاده خود، در کار خود. مثلا من آموزگار هستم، باید که یک آموزگار زیرک باشم، یک آموزگار خردمند باشم که همیشه شاگردان خودم رو تلقین اینا کنم که وطن دوست دارن، در حفظ وطن هر لحظه و هر ثانیه آماده باشن. و مرزبانان ما هم نسبت مرزبانان ما باید نگاه سبز داشته باشیم و نسبت مرزبانان در درس‌هایمون، در ساعت‌های تربیوی، در لحظه‌هایی که در محیط عائله به فرزندان و به نبیره‌ها و به پیوندان سخنان پندآموز میگیم، در محک سخنان ما، در مرکز سخنان ما سرباز باید نقش مثبت باشد، نقش منفی باید نباشد. با اجازه شما ما در فرجام چند مصرع شعر از استاد علی محمد مرادی میخونم، میگه که درباره سربازان، درباره مرزبانان او نمیخوابد چون اگر خوابد کودکی گهواره خام و خواب خواهد شد. شیر در پیستان مادر ترش چون گنداب خواهد شد. او نمیخواهد چون وطندار است، چون وطنبان است، چون وطندار است، باری وزنینی وطنداری است بر دوشش، بانگ آگه باش و هوشیاری است بر گوشش. از این نقطه نظر واقعا سرباز بودن یک شرف است و این شرف به هر کس هم دست نمیدهد. ثنا بر اون والدینی که فرزندی و این شب و روز در مرز است. وای بر اون والدینی که در همین لحظه‌ای که این جوانان در مرز وطن را پاسبانی میکنند، فرزندی و در خارج کشور با قوای تفریطی افراطی در پی نفاق این ملت است. درست است. تشکر زیاد. واقعا هم
سربازان ما دلیرای شجاع وطن هستند که خاصه در دوران دولتداری ملی سرحدبانی میکنند. ما نیز از همین منبر بلند اندیشه پیش از همه برای پدر و مادران ایشان اظهار تشکر و منتداری میکنیم و گمان میکنیم و آرزو میکنیم، نیت میکنیم که این دولتداری ملت تاجیک، این جسارت ملت تاجیک، این ارتش ملت تاجیک سالهای سال سازنده باشد، پابرجا باشد و با مقصد عملی شوی نیت های نیک و صحبت امروز نکته میگذاریم و بینندگان عزیز در برنامه ما با حضور مبارکشان و صداقت و ارادت حضور داشتند دولتشاه محمودوف، آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری توریسم به نام استاد سردینی و گمان میکنم که صحبت شما یک درس معرفت، آداب، اخلاق و خودشناسی بود که از آن بیننده از تلویزیون بهارستان به خود غذای معنوی میگیرند. خیر، تنسیت خون آباد باشید، زنده باشه وطن تاجیکستان آزادی.